लासा व्यापारी पूर्ण काजी ताम्राकार चोयात हो नापा सोचमा विदेशी पलाटे मुजुको दिए सप्टी चोंगो निपु चुसु बन्तेना थो सप्टी चोंगो नापाङो चुसु दो चीन नापा पौराणिक स्वाफो अले मेग चुसु चीन नापा नेपाल ऐतिहासिक स्वाफो नापाङो चुसु नेनादिस तोरडिया जिल्ला उगु सफो नान लुम नंगल उगु सफो जि सोइगुडो गुके सब्बेटाइ सुठो च्याटल तुग सफले विश्व डकले नापा चिनिया देशमा जंगली अवस्था पारना सब्बी जुइ सेकल दैगो खच्याटो थय माचिन याम बोधिसत्व महामञ्जुश्री गुरुवर पंच शीर्ष पर्वत हिमालय क्वा बिजना टजा गुया चोका कुसुया बिजाबले छौ भर्या रंग लख जा चंग डह खंका बिजत थो पुखु त काली डह टाइ ठुकै त पश्चिम पाके जाटमा चो उत्तर पाके सिपु चो पूर्व पाके फूल चो अले दक्षिण पाके ध्यान चो ठुकै पिंगो त जागो गु चाय काटल ठुके ल वसपल गुरु कोडवाला कोनी पाके फाना छुकी बिया बिजा त कोने भावंग ल नापा वन्टेम कर्कटक नागराज समेष्ट गना चोवा पाके छौ टर पुकु डेका बास्ते आ बिजा त ठोटासे ल ए मोटी मोजिक त तुम कर्कटक नागराज जुया त ठोटास पिटमो छौ जुल वसपल त गुगु पुखली बिजाको ख उके त छिस टर पुकु टया जना आटको ठोप्पुको टर नाम ठन प्रख्यात ज्याचन तिने ठुकी याना ठनिय जग्गा जमिन गना मोसे ठुलो प्याना सिचय निम्त ज्याखिल दयाचन अले ठन उपजनी मरेगु त यो ठण्डा मन्त भए मन्त काली डम भाषा जुसिने ठुकी चुस चोंग गुय भिरे चोपि आपिर जाटिए पि भुवा पि भिर हिमालय क्वाया ठन बस्ती देगा ठुलो चुनी गेना हल गुरु महामञ्जुश्री न ठ शिष्यपि मध्ये धर्माकर समेष्ट ठनिम जुजु थाप्ने ना बिजत ठुम जुजु थ पूज्य गुरुदेवले नाको क्या ठुगो नोट हाइ त मञ्जु पटन नाचना बिला मञ्जु पटन या अपपरमस ज्या अध्यापित छिटा मोरटवाइ कोस मजी पाटे रुपे लियो पुलियो अर्थात अविशेष लेना चोंगठो जुजु धर्माकर निसन्तान ज्याद ल वकै कोसम जुजु धर्मपाले सन्तान पि व ठन नोट हासे चो पि आबिर ते सन्तान पि निखलक घुलमुल जुक जाना ठने पि ठुलो भुवा पि अर्थात आदिवास पि ज्या छ त तुमसँग थपिनको बस्ती त कालान्तरे टब्या व टचला जना सोंगु सर डेगा यंगल ठुमटा ठुपि सोंगु बसरी बस्ती त सोनीगट है नाप ठय सोनीगट नेपाल ताइगो चलन दो ठो सोनीगल नेपाल देश अस्तित्व दिया छ ठुक्ट स्वयं पुराण कथा नेपालले सृष्टिकाल निसे झिगो माडे नेपाली पौराणिक स्वफु दुगो ठो यथार्थ न्यो ख अर्थात जनश्रुति जुल ठो चुसु थनसिरल मेगो बुन्टेनको चाहिँ चुसुए नाडो चीन नापन नेपाल ऐतिहासिक स्वाफु यसले छौ साके कुले म चाहिँ ल्याम कलाकार छम दो उइगो ना पालफु ख वास्तुकला वो छम ल्याम्बले निसे निपुणम कलाकार ज्या छिना होला ओइ पिपि पास पनि भीम बुला लाना इपि छपच नापा वो छम न लुय चैटी छ डेकेको ज्या ठ्याका लासो हुन टुब्ले अन पाहास पट हिम छम लामा दो गुम चिनिया सम्राट कुबलाई खान या गुरु ज्या बिजत प्रतापी सम्राट कुबलाई खान नाडम महावीर योद्धा मंगोलिया याम जुजो चंगेन खान या छेला नाचुन सम्राट जुपाके वसपल राजगुरेट लासा ठया लुय चैटी डेकेको हुकुम जु ख तो चैटी डेकी ज्या टस्क बाहलकी मागले नेपामी कालीगर स्ट नेपाल पास पय गुरु छिके जना छौ ज्याचन ठो ज्या टस्क ठाको टरङ ज्या नेचुपि कालीगर पिन सल्लाकठ ठुम ल्याम मचिया नायक टे चैटी डेकेको ज्याख कोज त ठुम नेपामी भाजु त लासा लासा सकसिन अर्निको काटाइको ज्याचन अर्निको भाजु ठटर ज्या निरै दुनी तालका केना बिल उइगो लाइ सी फना लागुर अटिकन लेट ल ज्यासिरेका नेपाल या उन्ट्यो मेस्ट ठना प शिष्य जना वेकल चिने यंगाट ल ठन ठाउँले भगवान बुद्ध बु थासा व म नेपामी ढका वेट सो व पि चिने त ग्वा त राज दरबार ठेंगा लामा जो सम्राट त सरकारी हुकुम कठ लासा लुय चैटी डेगा बिम ल्याम कालीगर ठय खरका मुस्क बियाली ठैन ठन चाह्यो वेगो इच्छा दुगले नप बना हया ढका ठयाट ल पचलंगा गुरु ठट डेकी बिउपि बच टेगपि डय मूर्ति सोम पूज्य गुरिया उजं कठ अर्निको सम्राट न्यनि तीजको कोशीले डोल पिल ठुपि प्रज्ञा पारमिता साकी मुनि व अवलोकितेश्वरी मूर्ति सोसन सम्राट मन्त्र मुग्ध जुल अनले ठपाच ठिकमा ल्यामचम पट्या मौना उइग लाइ शिव स्वे निम्ति ठट प्राप्त जुगो फुला उपार मध्ये टचको योग बुद्ध मूर्ति छौ कुटौना कुच दलाचंग लोंगित वइ न्यनि किन हल ठुकी त अर्निको मिनट ना संगु छट्टी भूसिम रेक स्वाना केना बिल ठुकी लेटाया वेट सम्राट अन्य पुरातत्व विभागमा नाय नियुक्ति याना बिल
ल्यामम अर्निकै लाई परीक्षा यारका चिनिया सम्राट ठ ल्यागुरु पाहास पनापा सल्ला ब्याका ठगु मोटी लुक ठ दियो देखिगु टर जाई भाला अर्निकै ट ल लाना बिल थया एले नक्तिन जोबन जाया वया चमल यासिम ल्यापुनी म्याउ येन ठट न्याब्ले मट्ने मिखा सुया चंगु खंका अति प्रफुल्लित व उत्साहित ज्या अर्निको ठोज्या दिलो ज्यान ब्या लगे जुल छन्जिनी यहाँ वा मचाक नसद बिक मिनट व परिश्रम टुका ठग अग्नि परीक्षा सफल जुग सुदिन ठोडुका टोटल गुख्नु नेपाल अधिराज्य भरे अटिक नाजाको स्वयम्भू माचैटी लसियो टुयो डेग सम्राट न्यनि सगर्व न्यव्याकेन चिने झाम अर्निको नेपाल यहाँ मरासे सुक्कपूर्वक जिता पर अनटुन थाना नेपाल न्या टफका दिवंगत जुल गब्लेटक पेकिङ या सान पूर्वक टुयो डेग टस्ना चनि ओब्लेटक वेगो ना स्नान लोमिङके फैमको धन्य नेपाल राष्ट्रिय विभूति कला कमी अर्निको पाजन डेका ठगो ठो नामीको टुयो डेगै बारे सत्यमन जोशी दाजु चिने ठ्यङ्क छया दुग्यङ्क अनुसन्धान यासे आफ्नो चर्चा परिचर्चा सहित अर्निको स्वेर चैटेको लोक शैली नुगु महाकाव्य वर्णन टौटो ठे महाकाव्य बना ठकी प्रभावी ज्याजी ठुचुसु सोएको जुल नेपाल सम्म 643 ना डम चिने यात्री हुयङसँग ठगो यात्रा ब्रिटान्ट मल्ल इट नेपाल लुयुटका नेटनाटल थुप्ले हर्षवर्धन भारतीयमा जुजुजाचन वेकट लोलाट चीन शाही सौगार्जना चाम भारतीय निम्ति चिनिया राजदूत वाङ हुयनचे नेपाल जुना भारतीय छन् संयोग थुप्ले जुजो हर्षवर्धन सिजको टुङ्गु ज्याचन उया छम सामन्त अर्जुन आतंक मचैना उयगु राज्य तिरहुट व कब्जै नाचुन ठुमो सामन्त चिनिया राजदूत जिको बेजरिना स्याट समेत सोबले बचे ज्या नेपालले सर्न कावल नेपाल उटा सर्न बिया तिरहुटे हेकया अर्जुन जोना चिनिया सम्राट बुझेना बिल लिपा जुजो पृथ्वीनारायण शाह नापान्स्या सदस्य प्रचलित मल्ल मुद्रै पलेसा साई मुद्रा छेक छटो शिष्टमण्डल छोट परन्त ठुके निम्ति सिंह सरकार तयार मजुसेले पृथ्वीनारायण शाह स्वर्गवास लिपा दामोदर पाण्डे व बमसाई तैनाथे लासा लस्कर छोया लफजुल थोप भुखन्यनि वा चिनिया सम्राट सेनापति चान्चुया माटो हटे आफ्नो सेना छोया ठो लापु छेना बिल निखल से डठी छौ कुलचिङका ठुके कठ से सरकार नेपाल त डे नेडो मोटका फुलीको कोसना बिल ठुके लेट या नेपाल चिनिया सम्राट हरि खवास व बलभद्र खवास निमेसी पाके आफ्नो सौगात बिया छोट आक्न चीन न नेपाल त सौगात बिया हल थुप्ले निसे चीन व नेपाल डठी सौगात या कालबिल सुरु जुल अनले चिनिया सम्राट किन्लुङले राज्य हिले वेक नप टस्क जाम चिने वना चम छेकाछे लामा टसुया पिकिङे स्वर्गावास जुल वेगो सर्वे इनिगु बारे कचमच या वे किजा सुमोर लामा नेपाल के ग्वाली फन वे खन्जना जुजो रनबहादुर शाह गोरखारी फौज छोया लासा छोया बिल ठो फौज छिकछे गुम्बा लुटेना उपद्रव मचे यासेले दलै लामे इनापे चिन न आपला सिपाही त लस्कर सन्देश ठंकावल छिकाछे लुटे यागो सम्पत्ति लिटिब्यो नाप सुमुर लामै टन ल लाटागो चिन्या टेगो ख नेपाल मुन्यसेले दैवुङ टाटा निथै डोटी जुगो घनकोर हटाल निखलस्ट हानि जुया पेडो न्यारो सैनिक तष्ट चिन्या फौज न्यागमनि पाखे भन्याङ फला जित फेरि थिएन नेपाल भुइथि बुटजङ बक्रे लाक्क नेपामी फौज चाने गुया सीमापट्टि व सा मे इत्यादि वस्तु निकोपट्टि चिलाक चाका टौटका मसिया थु दृश्य खना ज्ञाना झिगो भाग्य चिन्या फौज लिचला वङ वन उब्ले निसा ठो हटा जुगो ठाइना जितपुर ज्यावन ठाइ ठुक्ट निठसे डटे कुलचिनेगुले चीन या मुख्य लाडो उके निठस न चीन या टरम भापा थपिनी देशे दुगो अमूल्य वस्तु कोशाली कथ न्यारे छक चिन्या सम्राट फुली यंकी माग व्यवस्था जुल लेप चन्द्र शमशेर पालेट नेठो कोशाली प्रथा नेपालन टिका छु त लासा नेपाल पिन पसदे गुल्न माल ताल व धन सम्पत्ति सेटेसन लुटे या ख व फुक्को चीन जाँचिया से कोचना फिका बिग जुल लबड में माटो टोटा प्रत्येक नेपाल टेट सन्देश जासो चाका बन्जायाको सुविधा व सहुलियत त विदेशमा हेकासा निथै त चीन ग्वालिया माउदुल निथै डटी डोसारी विशेष कचुवा पिरसा ठुकै बारे ख कोचिन चीन त सुच बिमाल परम्परा निसा न्यानावया जंग सन्दिया नापे झिगो सिमसिम आज पाल्याएको छि ट्यापी छौ टर्फी जग कटलागो कुली इबिया लुएक नोकठ मही कुसी वया जंगली याना अञ्चपी नेपा बनेमी पिनेको अवस्था झन सेना वनाचन झिगो अन विशेषाधिकार दुला दुजुक देखिया ज्याचन
लासा चुङ छिगो वकिल अड्डा शक्तिहीन जुजौं व्यवहारिक मजुसे नाम मात्रै जुया चुन सुमिनिटेस छिट यपेना इबि नाप छिस नापचिनाटे कुली टमाटम फ्यासिया टोटला या चुन थजेको अवस्था हाक्न युपा वया सन्ध्या चिनिया जनगण राज्य अन्तर्गत लाउन अन्य नुम अन्तरिम सरकार सन्ध्या व नेपाल डटी नापेको कुलियाट मान्यत मोबिएको नेपालले सूचित यहाँ हल फल्ट निखलसी डटी वाङडुङ सम्मेलने खकोजुको त चिनिया जनगण राज्य सरकार नाप नेपाल हाक्न नेपाल सम्मत 1075 पञ्चशीलीय आधारे डौटे सम्बन्ध स्वाकल ठुकेको त नेपाल पेकिङ ठगो राजदूतावास चाकीमा लाउन चीन पाके औल्यामा भारत स्थित महामहिम चीनिया राजदूत जनरल युआन चुङसियन नेपाल निम्ति राजदूत नियुक्ति जुल ठय डौटे सम्बन्ध बराबर नोडा या ठौटको स्वाना वया चुन्टिने निपुको चुसुन ठनिया कोचाल